Kapitan Inteng. Aginom tayo, Kiday. Arbis lang dayta. Pare, Hmm. ada subang bay abagyaw, iso nga agawid kayon. Adaya, mate. Agar arbis to pa yun. Ay, kahit sumarte ito lang pare. Nasaysayat no agawid kayon. Ayun, kapitan. Ibusan gila tayo ito'y nabating arak. Pare ba daw? Agawid kan tumutayin, ta napiksa ti umay abagyaw. Patsin niya. Aginom tayo lang na, Kiday. Awan ti bagyaw. Siya, Kiday. Apay maray. Anya kar aramiden da kapitan ken kwaraw. Agbalay-balay da. Tapno palagi panda dagiti tattao, maipapan iti sumangbay abagyaw. Ay, kunak man no aglis-lista dan iti maikan iti ayuda. Si kakid dimot, day tamat la ayo, dati pagalistuwa maun. Ay, sana mabalin alisyan da kami manaun. Nasken ama ilista kamain. Naa, kano pa'y analisyan ka maipapan iti ayuda? Ay, agawid akon maray. Ang mga nuawan makita da atao ijay balay may. Kat saan kami ama ilistakin ni badung kao. Kunak man, numapan mo birukan ni Badung Mau. Ay, kapitan! Aw, Adaak dito'y balay may. minanatuyang angkay. Ay, ayaban na ka. Ay, papanta ijay ta, palagi panta maipapan iti sumangbay abagyaw. Unang kail. Kapitan! Nasaya at talimabas kayo dito'y balay may, kapitan. Talaga apadpadaan ang kayo kay. Ala, kwarog. Rugya mo na palagi pan ni Marituyang. Iso nga imay kamay. Gaputan. Ay, wan, kwaraw! Gamukon taramidin niyaw. Ilistang nga rudan at tinagan mi kinitatam abadong. Ha? Anya nga ilista adakda ka matamay. Kwa maray. Ay na, ilista yun jay nagan mi kin ni badung kaw. Number 1 ni badung kaw. Number 2 akmal. Ay, saan kami nga umay agilis tam? Ay na! Agri-react no saan amay lista tinagan mi kin ni badung kaw. Agprotesta ako naktumag. Ay, makaungot ako. Binatak lang, tinabat-bati apasinsakan ka, nay. Ay, agdengag ka. Ay, sa anak nagdengag, no saan nyo nga ilista tinagan may. Awan pulos ti dengag. Kasano da ito yan ang kail? Saan natamat ka no akay at adenggan ni nanatuyang? Ay. Katnay, makaungat pa yan. Inanawan me, asumanaon ni Marituyang. Nay, apay ngay may. Ilista mi kano tinaganda ka ni Badaw. Anya nga ilista, katmapan kayo pa laang mat agpalagay. Iso kumatibaga ni Kwarog ngam saan asumardeng nga agsaaw. Ay, amangan no ti amuna, agilis-lista kayon iti maikan, iti ayuda. At palagip kami laeng. Ayuda nga men, ti pagalistuan ni Marituyang. Apay, kapanan ni Kwarog. Apay aya, Kadwa, kamapan mangilan sa iti atap ti balay. Tapno saan ama itayab ti angin. kat, adan samot papanan na. Anin nay, dayjayan oh. Ay, Kwarog! Nay, Asus, ay awanan. Linibasan nakmanan. Kitain nyo di kwaro ka. Aday jay atap, iti balay ng kalya. Ay, wait. Nagbaysaw, tatama daw. Kwarog! Umay ka, taginom tayo. Nangag na ka nga ta, tataba daw. Imalyo, Mike. Nanggag na siguro Sa tayo kiday. Sa tayo. Ulpod na ta kong parik. Ayan na nga, si bagbaga na ipagyaw. Gininit po. Wamot nagbaysaw, tataba daw. Gininit na yan. Kaya na lang mga pabida. Kapitan pa'y mga rag. Namimpinsan nga ulpod. kompleto kayo kadin iti kasapulan yaw para iti bagyaw, maray. Ado ti lakok, no anya man ti kasapulan yaw. Umayak gumatang iti asin, maray. Dayta tinalipatak iti napanak nakipalingkay. Ay, adalakok nga asin, maray. Oray man sa nga kaban ti gatangam. Ay, kukumaray. Na. Adaman la damagag ka na kayaw. Anya dayta, maray. Nailista ka din tinagan nyo ijay maikan iti ayuda. Ay na, maray, awan pa'y dayta ayuda. Kung nangarod kan ka, Marituyang, ada kapitan, palpalagi pandapay laeng dagiti kabaranggayan. Para iti basungad abagyaw. Agpaiso dayta. Ay, Marituyang, nakasagana kayo ka din kan ni Badung Mau? Aha,
Jay ayuda ti pagsasaritaan saan aday ta panagsagasagana aday ta. Na, kat no adda sumangbay anapig sa abagyo, nasken ti panagsagana marituyang. Ay, iso nga rod nga imayak gimatang iti asin dito'y tersena marikwanang. Ayawan may gatang ko iti asin. Ayuda ti kayak kaw. Na, nabiru ka mo ni badong mo marituyang. Ayun gayam. Sa dino nga iti ayan na. Na, di mo pa'y gayam ammo no sa dino ti ayan na. Ala, ingka biru ka na ni badong mo tapumanaw kan dito'y tersinak. Angkail, nalpas kon ti paparamit mo. Mabali na ka din na rumar. Sasawam arumwar ket umayan ti bagyo. Agin init, Mike. Apay nga ganat ka arumwar. At dangarod mga iayab kanya. Ay, saan ka arumwar? Anya mo to nangkail. Apay ngay ni Antay, pinalubusan mo tarimwar. Mapan nga ron gumatang iti asin. Ang nagbayagan. Nakiistorya man siguro ka dagiti ko kumari na. Ay, nagrigat lakit din ay amabagbagaan ni Marituyang Maray. Kinunampay. Ipapilit na ti kayat na. No ibagam ngagsagana, gumura. Jay nga rod ayuda ti kayat na. May samot ni kabadong. Imbis ko mga agawid mo tan. No sa dino mo't aya tinapnapanan na. Ay, aldaw gaya man Maray. Agawid akon. Tanay, ang mga nuumayan di bagyaw. Sige, Maray. Inteng, anya ti inaramid mo kan ni Kwarog. At dapat ti Jay Sulay. Bayam dita. Nasaysaya atan ngim ti rumwar nga adda bagyaw. Ay, sos. Kat no delikado at talaga ti rumwar ita apanawan. Isu nga rod ako nak. Saan arumrumwar? Sapay ipilit na. Ay, Nay. Ay, daytan samot tan ti bagyaw. Ay! Ay, makapadanag. Ay, nagpigsa ti angin. Ay, sus. Ay, isunsan. Ay. Kwarog. Kaya't mo pa'y latirumwar. Saan nga nangkail? Ah. Ituyak langan balay. Ningay pari badong, nabirukan nga tan ni Marituyang. Kunak man nung nagawid mo tanday di ako parek. Binagaan mi mo't nga agawidan kadagiti kakadwa na nga agsasyon. Ay, sigurado kayo kaday, asaan ang maitayap ti angin dya at inteng. Nailan samot la iti husto day di, Kwarog. Katuan matangkail. Ay, dyan nga'y gayam kusina. Medyo malaklakab ti dideng. Kwarog. Nailan sam ti malaklakab adideng. Unang kail. Na, aguray ka man inteng. Makadlawak Ay, di kagdanag. Nasimpamin ka ni Kwarog na iti balay. Naisimpayo ko nam. Karaman ka, anang isimpa. Unmat. Uray damagam ka ni Kwarog. Ay, Kwarog, tinulungan nakakadimot lang ni Uncle Mau. Santo pa'y. Siyak lang ti nangisimpa. Na. Iso lang ti parabaon. Oh, nangagmaw, inteng? Da inaramid ko ata siyak nga roti para baon. Para ibaon gayam, tinaramid mo, Oh, yan nantay ako. Ay, apay man ang tiaklaw. Ibaon ka mat ita. Ha? Ing kaituloy, jay lutlutwat. Ay, ni Kwarog na. Siyak manayin. Ay, sikan, inteng. Na. Tanaglaing kamot nga agibaon. Ay, puyotam, tisong road. Pagsangitan nakmanan adi na oras. Nay, apa nga, ita pumipig sa amot na angin na. Gamit to yun. Diya, mayas ka na kiti sa kakang. Mayangin tayo tayo, sos. Pumipig sa 22 na. Ay, delikadon san. Tugtong sa ko na ni Kapitan. Hindi ko na naya. Ito sumagbay na sa bagyaw. Muna niya. Kunak man ng mga rap-rapak lang. May angin na ka! Ay, mayat gayam at talaga, numasaganaan ti isasangbay ti bagyaw. Maksayan ti panagdandanag. Ay, uuna. Makapangan tayo pa'y nasaya. Ay, wan, adda gayam malagip ko. Anya manan. Sinulatab di abot-abot nga atap. Apay, anda nga ron makita mga agtudtud. Awan.
awan matki ide. Sinulatak di agtad-tad nga ata, pantay. Na, si kalaang manan, Imbaunak ni Uncle Kao. Mahitap. Impaon ko ni Kwarog. si kalaang manan tinangibaon. Ang rumbang ko maasika tinangaramid. Ay na. Apay kumangay kita dangarod ni Kwarog ang maibaon. Gapo itinay tanga aramid mo, inteng. Ibaon ka man itan. Unay kan. Baon ka abaon. Ha, sika ti aginaw. Rumbang lang dayta. Tanaglaing mat nga gibaon ni Uncle. Ay, wan, Kwarog. Ay, Kwa. Saan ka nga agreklamo, inteng? Innawam amin. Pati kaldero kas kada inusar mo ang nagluto. Nagrigat ti kastoy. Anyang iti aramidin ni Kwarog. Agpalpa ka, Uncle. Naa. Agtanawak di tatawa. Kabayatan nga agpalpal pa. Ay, wan, Kwarog. Ay, obserbaran ta ti aglawlaw. Kabayatan ti kaadda ti bagyo. Pantay, mangrugin nga glayaos. Wan nga rod. Ay, sos, dumakkelan ti danom di ta kalsada. Napigsa pa iti angay. Ay, sos, maitayap amin ang abulbulong. Ha? Ay, isan samot abulong ti maitay-tay bantay. Ay, bilit samay. Awan mo't payak na, antay. Ha? Ay, kita man ay bag, Kwarog. Ha? Minsan mo't tatabadong data maitay-tayab. Ha? Ni pari badang? Ay, saus. Ha? Ay, anya di ipapukaw na. Agpaparayat, antay. Ay, saus. Ay, intay. Ni kumparim abadang. Umay ka ditoy. Darasang! Ay, Kapitan! Tulungan niyo mo't tanan ni Badungkaw. Sumarod nga imay kami kini Kwarog. Tatulungan mi. Maitay-tayab lang, itayakit kitaan mi kini, antay. Ang awan mo't tay. Nakaitayaban na nga ta. Naisabit di tapunti kayaw, Kapitan. Ha? Nubabalin nga ulyan niyaw. Sige mo Ay, Kwarog. Sikatin na lang nga umuli. Sakman ang tibaon mo, angkay. Di mo ipagbaga pinatip. Ala, uli mo. Impaglakit din amaray ta na alibtak da kapitan kanin Kwarog anang isalakan kan ni Kabadong. Wen nga rod agasem man na itayab ni pari Badong. Ay, wen nga rod Ay, talagamot analaka ama itay-tayab day je ataaw. Ay, kung lapit nga main. Ay, wen nga rod maray. Ang ammo damot siguro na ano kasta nga da sumangbay abagyaw. Nasken ti panagsagana. Ay, laklaka ayati maitayab. Sakit maisabit iti kayaw. Ay! Kukumaray! Na. Umay kumandamagan no agilis-listada ka din itinagan dagiti makaawat iti ayuda. Wen, marituyang, nalpasan. Kat, adan samot na ganyo kan ni Badong mo, mare. Ay, nasaya at nukas tamaray tanay. Permay anapiktarang kami iti bagyaw. Kitain nyo man jay balay may, dandan ni natumba. Ay, marituyang, no tinalyan nyo kuma, di saan kuma anaan ano, no nagsagana kayo kuma, ay kat saan akas jay tinapasamak, ang di yumat ngamin ammo ti agsagana. Ay, anyat ararami din pare. Ikitam lang arudin nga italtalik na ito'y balay. Damagan pa lang, mate. Apay akas sa pulang nga italim akas ta. Kitam no sana maitayab iti bagyo, pare. Narigatayin. Awan mo ti bagyon ta, pimanawsan. Ay, narigatan, pare. Naskay nga agsagana lang ta. Ala, Tata Badong, nasaysaya at tay agsagana, ngam tay awan apulos panagsagana. Ngam sakwi na kaya't may mga nakablaawan ni Clifford Pasqua. Tita Isabela, kan kada kayo amin na po, anayat adumdum nga agkalagitid drama ni. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, VG Paglay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basu. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPVC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Angay, kita ni Tata Badong Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka diti aramiden na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta jay bilbilangan na. Kwarta. Ay, ado nga ron ate kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, nakita na tananggay. Na. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita kadakan. Patsyamit no ikan na kadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata Badaw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Umadayo ka kanyak. Apay ngay kat agkumparita may. Ay, uray pa agkumpare ta. Tasaan ka lang tama balin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak kay istrikto ka kat awan mat virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grup-grupa huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga duwa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakhuldapan paray. Na. Apay masapul ahuldapan ka. Ay dumawatak langan Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Iti nagbanggagat, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulong. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Na. Ay, naghimot kagayan. Kagawan. Amaw, no asino ti kaadwan iti kwarta dito kabildaran. Ay, saan asyak? Hay, awan to pa igatang ko ni ti ilakok. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kabadong. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwartada kan ni Maritoyang. Magatang damin na kaya. Daa. May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. Anya? Abay awan sagay sa nina na to yaw. Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga roda. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badong kaw. Kino nakatugaw ijay waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay, saan pa ang nagaway? Saan nga raw kunay awan bagas may? Ha? Awan baga sukat no? Ay, nagaduti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay, di nakaikan maray. No inikanak, di anda ko mabagas may. Ay, kas jay. Unay mo ni pare Badungan. Isugayam ada ka, este pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naibaga na kanyak. Anya day ta na ibaga na, Kapitan. Jay ka no kwarta na, kukwa na laeng. Ay managing bubukod talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, agsidaak manon iti tangad kentalyaw, maray. Apay ako nam nga agsidaka iti tangad kentalyaw. Kat nagado ti kwarta ni Badong Maw. Ay na, kwarta na kanulaang, maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asaan anagaw-away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iji balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant? Nang restaurant? Ngais isaw? Ay nakasta na day jay, maray. Ala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ang mabalinday ta nga ar-aramiden na kan ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Maritoyang?
Ay, madlaw mo't ngamin asaan. No ada kwarta na, kukuha na laang ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa dayta niya. Ikan na kumamot ani Marituyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan. Ay, no sakit kasta tiyan aramida ka ni Banang. Hmm? Ay, naa. Nimot ka ba dong dayjay? Ay, naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Marituyang tapno makapasyar kumamot. Ay, inton makasaritam, bagbaga aptaw. Tano makitak tumay, bagbaga akman, itinaawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagas ta. Apan ka pailaan umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaan kat adu ti kwartam. Anwam nga iday ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nak pa'y pulos hindi day. Ay, adula amin. Date ngay bagbagam. Bagatan kan. Na, Awanay, saanin nga uso na kita. Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badong ijay sirok ti bayabas. Check. Nagbilang iti kwarta na. Ado talaga ti kwartana. Naman lakit, agtungaw. Saan nabilangan ti kwarta na? Una na siguro, ako huldapan tayo. Sino kumangay ti mang hold up kan kwa na? Sapay oray lagtalikod ngagbilang. Si puta ma, makadayo labas sait, bilangan naman ti kwarta na. Ado talaga ti kwartana. Ado kat no ilam-lamang nanto paya bilangan. ay napanagdag ako, kapitan. Sana ko nadungdungwan ni Badungkaw. Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpaikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Wan kuma. Si kalatan nati pangibaga kiti sakit tinakam kaho, kapitan. Ay, wala. Nalipatan sa ni Badungkaw jay timsong miday. Adagayam timsong yun. Bada, kapitan. Malagip mo pa jay kanta adungdungwang kantaw. Day tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dongwan kantaw, unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Ay, wan, kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Yandanin sa amit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, Tata Badong! Ay, saan kayo nga masinag kanyak? Lumabas kami lang dito ipagtugtuga, ma'am. Saan da nga holdapay? Ada aya panunot mi kini Chip amang hold up keng kamay. Awan, Mike. Si kalang ti agpampanunot iti kas Tata Badong. Saan kami ada sa tataaw? Impulsa ko, diyan doon kwarta. Una, ibulsam. Saan ka abilang? Napay ngamin na bilang ka bilang tataba daw. No ngay maksayan. Ay, na. Daytan jagla lako iti ice cream Tata Badong. Igatangan na kami mamagkini Chip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, diyan kayat. Agpagratang kapay lang amin. Kat amumit na imot day tatahaw. Si 20,000. Kabadong, saan man na dita sangwana ti tesinak ti pangbilangam iti kwartam? Ha? Apay, iparit mo. Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka. Ay hold upon da ka. Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Mare. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, mare. Bilang ka bilang. Saan mo mat ngarod akiskisayan day ta kwartam? Apay kumakisayak ngay. Ay na.
Di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang, gaputag di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson date, Maray? Lakay, kun bakit kamain? I-date mo mat tadamot kwartam. Apay, kaya't mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, gurain na. Talaga aguraan na ka, no bye-bye. Pangidata ngay nga rudkin ko na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulaunay ti kwarta. Kisayag magbasit Kasta tapno naragsak mo't ni Marituyang. I-date mo, sag paminsan. Ay, pare! Ay, di na kuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Nambarak ko maahul-apon ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Saka umay. Ay, nakatalikod ka? Jakmat among agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang amin nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kat agsang sangit. Anya. Tapay manay. Anya nga, timay na imbagaking ka. Di mo kanundungdung wan. Ilan mo di pagbagana mo dahi taba. Bakitan? Nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may inton bigat. Ay, mayat ano agdit kayo? Wait. Ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno din na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus! Ay na, no dong-dong ulang. Dong-dong-wag ni tuyang kau paray. Sino pa'y kumati sa balya dong-wag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka da kayong agnay. Apay, awan ti sa balin na napingpinta sa tricycle ang mabalin na pagluganan, tatuya. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito kabildatan. Pudno dahi tatabadaw. Isong haglugan kayaw. Mala, haglugan ta nga ruta, tuya. Sa dino ti pagbitan nyo aya. Ijay man kangina na restaurant, ijay ilay, Kwarog. Sa dino ay nga tadayta kang ina na restaurant. Apay, di mo amaw, no sa dinaw. Kalakaan lang ti amaw. Ijay kanginaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at datayo ni Jay. Iso daytoy ti kaginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituay, Apay deta papel ken bulpay. pagilista. Nya tilistam. Ay na, ag-order ka kitin, ti kayat mo. Sana tila damdamagan bita. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badungkaw. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danom sa lang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpay lang ni Badungkaw. La 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 la. Riyan! Masinag ka man di tayo. Riyan! Oh, apay. Makita mo din tayo. Ne, day tamot jay listaan ako nam ije restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayada, tapay. Dagiti kingkinan mo, iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak ag reklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo, basta bayadam da ita. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayate kayat makut indit na kamat ni Pare Badong. Ay, kasano ajak agladingay, kapitan. Oh. Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. Anya? Ay, unay mat day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin aduwa ka na gordang. Ha? Matupay lang, may tikwarta. Nagtabilangit man ay.
Paray, ano lang tate kwarta ba? 2,000. Ah, Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king ka pare na. Tunggal bilang akiti kwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko Adan sa akin daki sa planom. Ay no adadakas, idi pa ila kuma. Umay ko la ibagakan ka. Asaan ana sayati inaramid mo ka ni Maritoyan? Anya? Anya nga dahil tangay naramid ko man ng paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam kan kuha na. Apay nasayat day ta. Apay, daki sa yati kasi paray. Ay madi. Ah, Apay namin ta di mo man laikan mat iti kwarta na. Bilang ka pa'y bilang. anya nga nga rin taramidag paray. Ay ikam. Hindi mo pagpabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makit-kita ni tata ba dong agbilbilang iti kwartana? Binagbagak ngamin. Kasta ka di Uncle. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwarta na. At dapay mangag ko reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pari ba daw? Ay natatabadong, no agin awa ti biyag mo, nasken laeng mat akaraman ni nanatoyang, tasawam lakat na ron. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Sige, di kagda nagtaumayak. Sige, bye-bye. I love you. Enteng! Apay ba lang? Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ay, nikwa, Nakaisem ka ba? ningay kwa. Ningay Kapitan, ni Kapitan Rukay. Ijay adayo a barangay. Dita kabangi-banga ilay. Apay, gayem mo day jay. Babain samot day ta nakaisem ka iti kastaunay. Na? Akasla makilkilig ka. Uwan tada kami ti nagkakadwa. Idi adala kadagiti kakapitanis ijay Cebu. Oh, Babae, wano lalaki. lalaki Ay, ingka man ki di mangidadang iti digos ka, banang. Tarumuarak man. Ada papanak. Umunaak nga agdigaws. Sumaruno kan tulaangan. Ingka pa'y lagkape. Tanakasaganan ti kape. Kan tinapay, ijay lamisaan. Ay, sige nga. Sige, inteng. Ingka agdigusan. Tanakaipapulot akon iti digos mo. Agyaman Ay, so sweet ka talaga. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Tanadungo ka kanya. Ipapapulutan pa iti digos ko. Ala, ingka agdigusan. Tanakadigos akmat itayon. Rumuarakmat, tainak agangkat iti ilakok a beauty products. Kan inaktupay agisorsor. Ay, sige nga Rod. Ay, ada na bang lo asyampo kan sabon? Ay adda maawanan taayamot iti nabanglo a sabon kan shampoo. Kat aglaklako ak nga Rod. Nagbanglo a permida gijay, inteng. Mayat nakababain ngamin ijay ka anak pasyarap. Balik bayan. Ijay ayan na, ti papanak ita. Ay, asino nga'y day dyan nagbalik bayan aka anakam, inteng. Ay, kwa, basta ka anak nabayag adi kam nagkit-kita. Kan saan nga may dito'y balay. Iso adi mo pa'y mamaw. Adda aya ka anakam anagabroad. Jakto pa'y amo anagabrod day jay ka anak pintas. Inyawag na laang idirabi nagbalik bayan gayam.
Kasta aya. Mala, ingka nga rudan agdigos, tasaan alumami istidanom adigos mo. Naa, nakaporma ka mo't kapitan. Sa dino, ti papanam. Ijay ayan ti kaanak kagawad. Agurayak man dito'y batog titirsinam iti pagluganak. Kahit, ni kwarog ngay. Awan nga ruta, ada arkilana. Ay, kasta aya. Kagawad, bagay kumutlang dito'y pulaw. Wan mo't kapitan. Bagay mo at talaga. Sakat, nagbanglo ka pa'y. Kaslaing ka agaram. Una, inak-agaram at talaga. Ingka agaram. Ay, ekwa, saan? Naa, naglawag ti sungbat mo ako nam ngayon ka agaram, kapitan. Saan kunak na? Ay, ada tricycle ang pagluganak. Para! Sige kagawad. Nakaw, di ka man manaktak. Naa. Marito yan. Adto yan tay order mo a shampoo kan batso. Ay, wun maray. Ay, mabit lang takautak tay kwartak dito'y bolsa. Ahap. Agtaw. Nay, imbag man taad dagayang pagbayad mo, Maray. Imbagak mo't kang ka nga ikas ko, maray. Ay kapag yamanak launay Ay, wun gayam, maray. Nakitak ni Kapitan ijay sango ti tersina ni Maray Kwanang. Nakapurma mo. Adda ngamin sa rungkaran na kano akaanakan na anagbalik bayan. Aya? Ay, ket adda nga rod pa sa lubong na. Ay sigurado dayta, Maray. Ngam amom ka day, Maray. Kasla adda madlaw ko itakin ni Kapitan. Anya kumangay ti madlaw mo. Kasla kanayon nga agpataer. Kanayon pa'y anabanglaw. Kanayon nga agpailay. Kasta ita ni Inteng, Maray. Ay kat may mayatan ati kasta. Tapno nadalos akitaan. Awan nga ta chicks na. Anya ti sasawam, Maray. Ay, jukun li, Maray. Saan nga ta? Ato ti chocolate kan rosas. Agyaman nak, Vincent. Ay na, talaga nga impay-paisom ti mang sarong karkanya. Una, gaputa labs ka. Imbagak matengkan ka. Akwarta na ang ti kayat ko kan ka. Ayos lang, sanyata ti biyagaw. Basta makita ka lang, naragsak ako. Oh, kat, ada nga rod kwarta nga itad mo kanyak ita. Ada, ang sakpay nga ikan ka. Agkan ka pa'y Sige, nga may salaan nga agak ha. Sige. Nga, manungay ti itad mo ak kwarta. Ada 2,000 dito. Wow! Ayos nga rod no kasta. Inteng, ayan nga ti pasalubong mo. Takunam asinarong karam ti kaanakam abalikbayan. Saan pa'y kano asimang pati balikbayan box na? Kasta ka day. Ay, yamam munak tuman iti dayta akaanakam. Adda pa'y gayam jak am mo akaanakam. Wun, sige, yamam mo kan daw. Kano ayam amunak kun kuana. Mabalin ka day nga inton bigatan. Ay, una. Sige. Ngamiyawag ko pa'y kan kuana. No anya nga aldaw, tika adda na. Agyamanak, marikwanang, nalako amin dagit impalakok kan ka beauty products. Wan, Maray. Tapa nagaapit nga min ita itinatang. Isung adda madagiti gimatang Isumat lakalo ti presyo no mapanday jay ilay. Ay pagyamanak ano kasta. Abit lang adto tinaglakwak. Ada amin dita supaw. Naalak matan ti impatong ko abasay. Ay, agyaman akmanen, Maray. Adon sakit di ti ganan siyam iti panaglaklakom iti beauty products mo Ay, adamot baset.
Imbag lang nga igatang mi kan ni Inteng iti masapsapol may. Ayun, kanayon mo't anataor ni Kapitan. Nagbanglupay maray. Natural taado ti bangbanglo ija balay. Di ta nga rod ti papanan ti daddo maaganan siyak. Agsapol ngamin ni Inteng iti bangbanglo. Nang runa no adda papanan na. Amom ka di maray. Iti na minsan, nakitak ni Kapitan nga da kasarsarita na iti cellphone na. Katawa, kun nakalamlambing agsasaaw. Anya? Akaslaman day tay na in love. Anya? Na in love? Word maray. Para sa aspay ti sa una Anya nga iti kayat asawon day ta, maray. Awan mo't ket ti madi apan nangipapan ko maray. Uray ni Mari tuyang. Kasta mo't ti ibagbagana. Nga amangan ka no adda checks ni Inteng. Ala, makamu kang agpaliw, maray. Tasyak, imbagaklakan ka tinadlaw ko ni Kapitan iti barangay hall. Ay saan nakaagul-ulbod, maray. Nalambing ang makisarsarita iti silpon na. Kun para sa aspay. Ay, anya nga'y tinangag mo nga imbagana? Kunana ka. Okay. See you. Ingats. Kunana. Jakon nang agtay na odi nga imbagana. Para sa asbot nga road. Ay, no kasta. Naskain apaliiwak ni Intay. Arak open ka man, Inteng. Tamalam nina. Saan? Nabara. Sige tayo nakmanlangan maturog ije katri dita balkon. Ha? Panawan nak dito si Led? Nabara nga ron. Sige tayo nakmaturog dita balkon. Alak ti ulos ko. Penpungan ko. Dita ka Di naksursurutan. Oops. Rimwaran. Paliiwak man ni Inteng di tapagidaan na. Kitaak no adda kasarita na iti cellphone na. Ay, uuwan sa nyata. Di kagdanag. Umayak madan intun bigit. Gaputa, I miss you. Okay. See you. Chup-chup. Buwa-buwa. Bye-bye. Ay sus, maimas ko ti maturog ita. Taadanisan yata nga inspirasyon ko. Ay maturog akon. Sapay lako ba? Tama itagtagainam ko ni Sanyata. Agyaman na, Vincent. Ingatangan nakpay itikik. Ay na, nag-sweet ka matan. Ay, gaputalab ka. Kahit bayad nakpan ang mga rakop ka. Uray arakopon ka man iti agmalmalim. Vincent, adda ka di kwarta. Awan namin kwarta. Ay, ikang kanto iti kwarta. Ada dinawat ko kani banang. Agyaman na. Ay na, talaga napatagakan ka, Vincent. Ay, una. Naragsa no kadwa ka. Sapay ko mata agbayad ti ayat-ayat ta. Una, basta lakit di adda kwarta nga itad mo kanya. Dayta, tikas kanan. Ay, di kagdanag. Kanayon kanto nga ikan iti kwartam. Ngamen, labs ka talaga. Loves ka mat, Vincent. Basta lakit di ka na yun nak maikan iti kwarta. Numabalin, itad mo amin kanyak ti sweldom iti kinakapitan mo. Ay, wala! Itad ko amin! Ibagak tulangan ka ni banang anak nagwano napukaw ko. Ay, agkan ka man nga rod. Uy! Yawat mo pa'y ati kwarta adinawat mo kinibakit mo. Adtuyan ti soft drink mo, marituyan. Agyaman dak, maray. Adto'y tibayan ka. Ay na! Ay! Nagmayat tilamis na!
Maray, nakita ka naglugan ka iti tricycle itayag sapa. Nagpaili ka? Adda nang ibaunan ni Mariba ng kanyak. Tasaan na pailaang amasangaw. Tanagado ti order na itaanasken nga i-deliver na. Nangibaunan ngay kun ka ni Maribanag. Sinurot ko ni Kapitan. Ah? Sinarungkaran na ti kaanakan na. Kaanakan na. Imbaunak ni Maribanang. Takitaag ka no ayan na day taabalay apapanan ni Kapitan. Nasuruta mag. Kasta? Iso nga urayok ni Maribanang. Taibagaken ko na. Anya? Pudno ka di ti imbagang, Maray? Ti awanan baen alaklakayan. Wun, Maray. Inagkan mo tay babae anang sabat ken ko na. Ay, sabali nga ron ti aramidan day nga inteng. Day tati na paliiw ko, Maray. Kun adda inyawat na ijay babae akay. Wun, Maray. Jak laki di agbidawt. Cake day jay anak kakartaon at dapay ribon-ribon na. Di mawat kanyak ni inteng iti kwarta sakbay arimuar. Kaya't naasawan, di tati nangigastosan na. Wun ang atamaray. Ha? Naimbag tanaalibtak jay driver ti tricycle ang nagluganak. Kat saan na asininaan tinagluganan ni Kapitan at tricycle mo laang. Ti awanan baen nalaklakayan. Ay, wen gayam, ited konti tangdan mo, Maray. Adtoy, 5 agasot. Ako, Maray. Ikanaklaangan iti siyampaw kun nabang luasabaon. Dayjay laktan ti tangdan ko. Ay, sige nga, Rod. Kat agyamanak. Ay, Maray, kayat ko ako yugan nakto inton bigat. Tamapantaman iti ayan day ta babae. Arigla daw, Maray. Napanin ni Kapitan iji barangay hall Maribanang. Iso agun dawayan men amapan iji ayan ti chicks na. Ha? Ay, umayak man mat nga Rod. Takitaag man day ta at chicks ni Kapitan. Ala, intayaw atalo. No kasta, mangrikap ka nga rudon dito'y tirsina marikwanang. Wow na, mabiit laang Yuray daklabasitan. Ay, agawa ang maray. Tapaumayan tay kinuntak ko at tricycle la pagluganan tayo. Nagalasan ta nakirelasyon ka iti addaan asawa. Apay anagalas, awan matdakas na, numaki boyfriend ak iti may salakay Nang runa pa'y, tanadungo kanya. Amom ka day nga da asawa na. Wenno, kwarta laeng ti kayat mo. Kwarta ti kang runaan, sana balen alakay, basta da kwarta na. Amom ka day, no asino ak, Apay, asino ka ayan? Anya ti imayan nyo dito'y dagus ko. Siya, ti asawa ni Inteng. Ni Vincent? Si Kanibanang? Iso ni Maribana ang nga asawa ni Kapitan. Ita, isoblem dagiti kwarta nga inintad ni Kapitan ken ka. Sigay, isublime. Tanusan, talo kami amang ipungot ken ka. Karamutan may day tarupam, ti aging dangagdara. Kukwarta am ni Kapitan Ay, kwa? Ala, isoblem dagiti kwarta nga inintad ni Inteng ken ka. Tanusan, ibabainda ka. Ibidbidyo ka pa'y. Kat ipost ko da ito, no di mo isubli ti kwarta ni Kapitan. Ne, api ngay akasta. Api asyak lang tinagbasol. Apay ti kunayo. Agusto aki ti dayjay Kapitan. Puwet! Kwarta na lang ti kayat ko. Awan bibiyang ko, no agusto ka kunkwa na unusan. Ti importante, isublim ti kwarta ngayon intad na ka. Isoblem nga minan. Tanusan. Talaga nga ibabainda ka. Ipokkaw ko kadagiti karubam anak relasyon ka iti Kapitan. Agbilang ak iti talaw, sika, babae. No di mo pa'y isubli ti kwarta ni Kapitan, ay talaga dakes ka. Maysa! Maysa! Dua! Dua! Talo! Ay, sige! Mabit lang tayo
naon dagiti kwarta, tay sublik kada kayo. Agpili ka, Inteng. Nisan yata a kwarta lang ti kayat naken ka? Wano siya nga asawam. Ha? Ala, no iso ti Pilyam. Sige! Agnaad kan iti ayan na. Kanjak meten kayat nga umadak ka dito kabildatan. Ag-resign ka meten akas kapitan. Anya? Norumar ka ita. Jak kayatan asumrek kapay diti balay. Wano saan? Buk-bukak langan iti gasolina da iti balay sa kuntusin dyan. Na. Ha! Laklakayan kan, ngem agaramid kapay lang iti saan anasayaat. Kapitan kapay met nga road. Kwa. Wanya, nisan yata, wano siyak nga asawam aging gat panungpalan. Kwa. Sika. Sika tipilyag. No kasta nga road, agbalbaliw kan. Tano saan, siya kun amis mo ti mangisinaken ka. Kwa saan? Ay, agbalbaliw akon. Banang. Sorry. Forgive me. Pakawanan ka, Inteng. Ngemnas kan amadusa ka iti maday nga inaramid mo. Anya ti dusak ngay? Amin at trabaho dito'y balay. Sikat timang trabaho iti lasod timay sa atawan. Kat awan sa baling nga aramidat. No di mang saksaklot iti dakulap ko. Sikat ti agluto, aglaba, agsakdaw, kan aminay. Ha! Ay, kapitan, todas mo ita. Ala, anusam tidusaken ka ni nanabanang. Laglagi pam atunggal aramid, nasaya at man kan madi, adda katukad na. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Coclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ay, sinalbag kiday. Inarad tinuang timulata. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mulata? Ay, san ko anadanon? Isuadyak amaw. Ado ka day, tinarab da. Anya amula, tinaarab. Jay kamutay, kang pitsay. San pa'y mo na naarab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulata. Ay, maamwak tulang, tuyang. Maamwak tulang. Kasano pa'y am-amwam? Di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam? Di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak. Ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mga isaw? Ay, makamuditan niya. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya, ti pinulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandak kitaan. Ay, sayang, tawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu ko mati mapan mangkita. Sungaro. Ay, ni pay lahu si ate, mangida ulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya ti kinantinwang. Ay, urayan tayo asumangpet adagiti tanod. Ay, amanga ano nalawa ti kinantinwang tapirmi asuro ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakbet, ano kaste? Ay, masuro na ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinantinwang.
Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Pare Badong? Usay. Basi mo, Kapitan. Taltalon sa amot apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinwangan. Ada mo tipon na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo ta, Kapitan. Anya? Sagatlo lang ng permi nga ungat naan. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinita mi taglawlaw no da sa bali na perdingem awam might. Ay, ang mga noon nakita ti akin wang. Iso nga inala na adagaws. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Ngamain, nagado mo pagsibaw. Kunak man no nalawa tikin ng tinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ijay nagmulaan ni Pare Badong. Awan la dinar aramid ang dadya Pare Badong. Sagat lola apuon ka no tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya, ay day talakit din ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wala rin. Nabanog dagiti tanod ta adayo tinagmulaan na. Ay, unay kat ni Pare Badungan. Ay, aglablabas no maminsan. Super arsagid. Ay, dilakot pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga dosan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Agdamanin sa gaysa na putin na bunga ti utong ta. Sino man ang tinangaramid di Jaya? Apay kumaan na putag. Dahita nga raw di tati pakasuro na. Idinapanak iti barangay hall. Inyalang-alang datin reklamo nga inarab tinwang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaang mat apuun tikin ng tinwang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. Agdan tumit ka ng tinwang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay. Ngam di dakpadpadasin da kita. Tasyak pay lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Bumatang kayo man iti pichay kaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok akare-kare. May salaang kanyak ta agmay sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmat di ta kaaruba, taawan mula da apichay. Ay, Marituyang. Daytoy ka di tinayon tikin ng tinwang ang nagrorodan ni Pare Badong. Huwag maray. Idi imbaga na kanyak, kunak nuad o tikin ng tinwang. Angam saan magayam, tatalula po. Narorod, idi talula ang apo tikin ng tinwang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin, marikwanang, no amin amula na, katkin nandyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan, takas Jane. Saan makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, Maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray, kanaano sa... Ay nanggatangam iti pichay naglalang to banan. Day ta tinayon tipitsay ni Pare Badong akin nan tinwang ako nana. Napan ka ije balay da? Wano ije nagbulaan da? Insursur ni Marituyang. Gimatang kami mutan akan ni Marikwanang. Ay sus na ima siguro. Day ta naglang tao. Isu nga ron ana ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Kanya nga iti pangilaukam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti kare-kare. Uray sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kare-kare. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino timang putputad iti bunga ti utong ta, Badaw. Ay baga madagaws no asino timang putputay tapapispisa kan. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan iso amaputad. Anya,
Dagiti manok ka, kunan. Wan, tapno saan ama ibos ti bunga ti utaong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makitak ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kendeng-dengen ta. Ay makapasuron dagita manok ah. Ay mapanak man ijay, tatiliwag ti makitak amang putputay. Kita kit di amangan no barsakam idakat matamaan da. Ay sinalpag ka manok ah. Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko ah. Ay aguray ka man. Tagamatak ti tengad mo sa kay wasawas. Heh! Ah, gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka yan. Badong! Anya ba itang aramigon? Iwas-wasawas mo magtanday ka manok. Ibata ma! Sapay tatungid ng tinanggang matam. Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Paya pinartin ti dakil akawitan paray. Pinagbalin mo na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kastaya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi na matam ti manok. Una, ay makapong tutak launay paray. Ay, nagrigat nagpadakali timula. Apandalang si pisipitay. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no. Kasta ka na yung ter aramida. Pinulutan nyo kanumot kanitataba daw ti manok na. Uwan ngagpasaw. Da mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawit ang kapitan. Uwan Jose. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan din. Agbababawi mo ilang ata iti inaramid na. Aurag babaway. Di na maisubli at napulutan ng ti manok na. Ang dalatam iti uri ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni tataba daw. Uran ni pare badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na dakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mama ka naraman na magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumainayaban. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapan itin wasawas ni badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni badong maray. Gaputag perdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni badong mo. Nasa umon maray. Kasuron ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inananusam ni pari badong. Ay, jak kayat abilangan maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na. Gapu iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag agpungtot ladaghaus. Imbag tasaan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan la basol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni badungkaw. Nay, pangay mananday ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Amangan nukaldeng. At dangamin naputad nga ugot na. Ni Katumas, tinakitak abulos ti kalding na. Amangan no iso timbay ditoy. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidhan. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay so, saan ang nasaya ati pampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Urea sino ditan basta na mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalis mo ako na. Ay kat problema dan Saan ko ang problema daytan? Basta napatay, makabalis ak. Luang med ni Tomas, dahito nakapagaw, dito'y sirok ti mangga.
Makabalisak madlangay, nga oray kaskasanaw. Suntun sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapan na kanay, nagitimulan ni Tomas. Heh, mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, ang nadadailay, timulan na. Ah, inakaw, ngam agsubli aton, intun sumip ngay. Nay, papanam kat sumip ngatan. Padalabasit mapangko aramiday. Itikas ito yung aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw, makabalisakan. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Hayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rombang teramiday. Saan kit ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Hayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mo. Intun kwan nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaon. Saan mo apatuluyin ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manay? Masuro na kunay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umapaw ti klase na ano ah. Kalapkyan nga mingkay. Ay aguray ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Hey, apa yan? Kamatin ng sanggunay. Ay, tumaraya ko na. Sinalbag. Di na magsabdinganan na kamkamatan. Ay, sumpo ka dito kasamakan. Tapno di nakmakita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpo ka kanay kawanan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas na ti itsuram. Kasta mo lakulduruyan. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasama. Inukas ko ti talitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapanna ka ng timulan ni Tomas. Kay anya tinapasama. Ay, imbis na mapanmangan. Siyak mo ti kinamat kaman na ti atapan lang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya nagigay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap diyan wang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok ka maun. Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na. Iso asi ka tinadusa. Asino ngay ti akim basol. Saan ka day asi ka mo lang. Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Sa nga paisaw. Made, panggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday. Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasama kanya. Iso asanan tuyang. Ay natatabadong. Maditi managpungtot ken agibalas. Ang mga nudakdakas tingka mapasaran. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan.